teman-temanku, bagi Kamrina adik-adikku, maliku sehingga membuat warna di live streaming Burung Hati Terhena. Semoga penonton Takrina Baci terhibur, kita sehat menjual-jual, pasuk-pasuk di bata Takrina pencarinta, kesehatan ta, bagi kegeluhan ta tetap wari. Bagi si Krina dari simbol dedah mudah-mudahan lah kecewa atas kesalahan teknis di bas komputer ta. Selamat malam, selamat beristirahat bagi kita Krina, baca kita man belum, nisa. Bye bye.